kadak ban persajur ya ke jing temu jong ke sarkar ban penken ria no ya ke beriu ki basa hayo them motor shamau ba mauprem ka dorba shnong hene ke sngi kalalik ban kerpat ya usherman ka high level committee ba prestun tensong ban pen sange no mardor ya kani ke kenhun lai lam do MLA ke Shillong West ba Mahendro Rapsang harangkat ke jingadon lang orang ba shnong ba David Simle kumju u secretary shnong ba e thaba và khi relocate ke penciptaan survey kata jaga moba ban relocate ki lai spot sa kuarin ki kata ngi la long meeting men Sunday hapo moba hal kat bati nong song snong dorbar snong ki seng samla e bor khoi ki arai bi ko garai ba kata jaga la long ba khap nya plat number 1 number 2 kadang long overcrowded ko la buni yang plat ke banwan ra sakata koi koloni ke balai spot sa kuarin kanang penkap nya susu pat pihak KPHIM ni pengilong agen siganunu komiti mo kani ke sulong baik ba kajaka kamlong bat mara su sekoi koloni maka jaka belakam ya ana ba ar ba kador bat snong bat kinong sum snong kim sultanat banwara e kada koloni tingin bansi ngi wan bani kenu ba prestun ong ba lara ka balong kani ben pensenge swa bat ba prestun yong em kani ke sulong ko one of the location kinang e pe su kiwi location kanang ba yong mengila ban divide ini beliau ban pha la ka jong jaka la ka jong ke area tu ka song jing start jong ka government kan lek nu kata tamang ngi la ban bu protest ban pensange suai kan ni tangat tai komunong mikmat nga don lang bo pai ba jong ka mau ba hi bro koi maki ki ong umlong tengah ro umlong sempelazan la da upai ba umlong ngaro umlong ora ya temu jong sarkar oh ini suku ada BNI DCM ba ai presto ni la ong ba kat kum ga yu kala don hi yang kiru ba kamda ya lang ba ba snong na thai na do baslang ka sarkar kam sim la kan jok tin ya ni ka snong ba sho ban ya kan ki temu jong sarkar ban wara ai ki brio hang te bo snong mo ba tinaga liang ka snong na do basni ke beningkong do menta meneru perpawe ga jing persa halor kini jing tunggu jing sarkar hai kini kisingi adon ga general meeting ringkat bagi traying 4 day tagi nong chok snong baro ngidang simbe shwa tangi traying ki balong genuine ki pala sa la khan te ma makir ki don ka chaka ka kendo te baro hi bijak mendrio ya ko ya te ga meeting baro hi ki ai ke jing kersa ne ka dorba ki ong ba ka ba ka dorba sim ka rai kata ka dikarai ko kado bar kilong against teknika di mu sarkar pangila ark stisi ti insasadi to ka stisi bayang subtip ingi kai ka in isale kawai ka dawang persia balai kalong ka population na postong jugi kalong highly dense gila pun amba kadai kawai na ki densely populated locality ka postong jugi mo kadon ka population ka khatsa hajar itu sidang bare berkat ti ladaki wan kum kita ki jai brio sedaki wei kawai kolni postong jugi kalong kum thare ka sidang jugi kasem jing yengi ki nong siar sidang man penia ya sidang ratha ngi parlo apun ngai kata ngimla pan ai students bi namar ngiru ki kwar ka jing tho na kaliang sidang ngin persiap ya kata